Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isulod yu lang masalese, yung kaya kayong face mask, hanggang mayari ya po ing misa. At agkatan la po ring malda, na makyabe tamo po, makibat kareng dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya payabak po kaya kayungan, may tipon tamo po ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po, ding makatuki. Paraking kapasalamatan na po de William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Calfarn Manufacturing Philippines Incorporation, Ezra, Heidi Samson, Christine Samson, Henry Rodriguez, Patrick Arcuray and family, Lopez family, para Kingaldo anibersaryo ng Karelang Kebaitan, Susana Francisco, para king kayadonanda at pamanantabe ng Banala Espiritu daring families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis Senyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyut and family, Imang Oring Bituin and family, Patty Gollier and family, Gilbert and Loveni Sanuki and family, Ronel Ginto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin, Carl Peter Uy, Caitlin Uy, Isabel Uy, Brother June Dizon and family, Leia Dizon, Ivan Levi Dizon, Sis Epi Dizon and family, para king kapaldanan pa mikakatawa ng pong espiritual ng Joy Espino and children, Olivia Balatbat. Healthy fetal growth of Chavik and Jacon Lakyan, para king malalagwang kapaldanan dadi Pope Francis, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Ritzy and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Piping Henson, Imangauring Between, Daniel Stevens, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Lucia Maneje, J.R. Chamzon, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapinlak Rosal, Romina Canilaw, Enrico Miguel Songlao, Maria Yonis Minyonet Nuki, Benjamin Coronado, Cyril Yuan Castañeda, Maria Evangeline Cabrera, Ranel Dizon, Rosalio Te, Aida de Peralta, Nicolas Francisco. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayaw na be, lalong-lalo na di Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Carlos Galvan, Jomar Pangan, Teresita Wilkerson, and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon Sr., Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong,
Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chow, Chua Tang Eng, Yao Bun Keng, Mami Yeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chow, Cecilia, Raquel, Lolita, Simeona, Lillian Lacson, Feli David, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Rio David, Teresita Camaya, Teresita Ponzalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Nimencio Ponzalan, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Souls Nearest the Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Palumbarit, Carlito and Nicolas Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia de la Cruz, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Juanito Belicarpio, Lost and Forgotten Souls and Souls of dead friends, Brasilda Yabut and Amado Gueco, Anisha and Hermenegilda Pineda, Mark Christian David, Domitilia Canlas, Nepomuceno David, Nieva Ilagan, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Emelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Local Jab Bermudo, Alejandro Ramos, Jose Paras, Bernard Miranda, Eulalia Piedra, Martin Bullet Marimla, Brian Kayanan, Patricio Sepe Jr., Flora Sun, Francisco Sun, Amelia Forbes, Alberto Forbes, Iris Daluba, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sunny Sagcal, Paula Andes, John Joseph Balahadja, Ricardo Ramirez Jr., Angelito Pangan, Roan Franciscos Ramirez, Rufina Duya, Joaquin Medina, Beatrix Medina, Renato Pineda, Anita Manaloto, Jose Manaloto, Jelian Garcia, Marciana Cuenco, Felisa Piño, Castulo Cabili Sr., Lualhati Cabili, Cristina Reyum, Felipe and Primitiva Tan, Angelito Tan, Milyarmino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Dominador, Guadalupe, Concordia, Teodoro, Jovita, Felicissima Macapagal, Armando Macapagal, Ramona Arcan Mendez, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, Irreverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagkinig paning anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antim mo rin. Pakamalan kong kapatad, pasibayo po, inaus na katamo ning Gino, para makirandam karing kayang amano, at tanggapan tayo, ing kayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. At bang kanita lalo tapa pong maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, sisyan tapa mo po ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginoong Jesus, kukutang mo kaya kami, taong ditak kasalpantayanan, bakit mikakunukang, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Yesu Kristo, potang mipnukeng takot, sasabihan mo kaya kami, eka tatakot, ako, Jesus, eko mitatakutan. Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginong Jesus, adwan mi keka nung ikapin, yutos mong munta keka, baboning danum, at tuki keka kekabaning dalan. Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ing Diyos sa mayupaing totoo pakaluluan na katamu, at king patawad ring kasalanan tamu, idala na kata sa king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Diyos ay kami, sasalpantaya kekeka, king lugod mo't linga. Tapot balumunging kasalpantayanan mi, maralas matitikal, uyab ning pamaganilangan, kailan katiyakan at takot. Dabtan mong mi kasapat ken sika na nakasalpantayanan, ban maniwala king anak mo Jesus sa Diyo, ban pasagiwaning kasalpantayanan mi, at ipagkalubing si kanan lubi biyabemep nung kapanaligan, at patibayan ng kasalpantayanan ding kapatid ming atsuking pamangailangan. Papanatiyan mo ken ating kapanayan, at bustan mong Jesus, abutano ring gamat mi, at ayran papunta keka. Itiadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kang demo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang ibat, king mumunang libro, ringari. King bundok ning Horeb ating kuweba. Linubya ka rin, i Elias bang matudtud. Nga na ning ginukeya. Lumuwal ka ken, at talakad, king harapan ko, king taluktok ning bundok. Kay bat nanita, linabas siya ing ginu, at tinyupya ing mabagsik ayangin. Inaspak nala ring bundok at piglasi-lasi ring batu king harapaning ginu. Tapot ing ginu, alayo king angin. Kalabas na ning angin, minayon. Dapot ing ginu, alayo king ayon. Kalabas na ning ayon, api. Dapot ing ginu, alayo king api. Kaybat ning api, meramdam ing malambing ayangin. Inyang dimdam ng Elias iti, tikpaning lupa na king balabal, at linwalya at menaya king harap ning kuweba. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Sasabianing Ginong Diyos, kakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan kekatamo akeyang balayan, tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot keya, at kanita king kekatamong lapwad, manatili ing keyang lingap.
sagana ing alang kupas alugod at katapatan. Mikawol naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol, iba't king lapwad at ing katuliran, matyo, iba't banwang matas. Wa ipagkalub ning Ginoo ing sablang kasaplalan at king asikan tamo dakal ing kekatam pupulan manimunaya keya ing katuliran at isadyane ing keyang dalanan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, sasabihan ko ing katutuan, talatukin akong Kristo, eking maglaram ing sarili kong konsensya, apanibalaning Espiritu Santo. Patutuanan na king eku maglaram, ing buri kong sabihan, ya ini, tutukong pagkalungkutan at alang kalupa ing kaplas ning puso ko para ka rin kapatad ko amanoknangan sariling laman at daya. Manyaman kulub tanggapan ing miparasan ko at mikawani ko kang Kristo nung itiya ing makasaw karela. Ila ring taong pinili ning Diyos inampun nala bilang sarili ng anak at pepawagana karela ingkeyang ligaya. Tinatag na ing kasunduan kambera at pigkalub na karela ing batas. At yung karela ing tunay kapanayan, banting gabda ing dakal ng pengako ning Diyos. Ila ring meging palipi ring bantog ay Hebreyong pipumpunan da at ing Kristo. Ing pangatao na iba't siya king karelang lahi. Mipuriyang alang kapupusanan ing Diyos. Amag-ari king sabla. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Adaratang king lagyo ning Ginoo, kapayapan ka rin banwa at ligaya king Diyos.
manatiliya kaya kayo. at keka ang timurin. Pamamasaking mayap a balita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka, O Ginoo. Kaibat nung pepakabsiring malda, agad na lang pepasakyan Jesus, king bangka, ringalagad na. Pepauna na lang dinalakit king kangat banang pampang ning dagat, kabang paulya na la ring tao. Inyang apaulya na la ring tao, minukyat siyang magdilidili king metong abundok-bundukan, ban manalangin. Mira sing bengi, magdilidiliya ka rin i Jesus, dapat ketang oras ay ito, malibutad ni ing bangka king dagat, sapul-sapulani ning alun, uling makasalungat yang king tiyup ning angin. Pilatan na ning alas 3, ilan ning alas 6 ning abak, pintalan na lang Jesus ding alagad na, lalakad siya, babo ning danum. Inyang ding alagad, ikit ding lalakad, babo ning danum, mengilabot laking takot. Multuya ngarang sinabi, at kinulisak lang king takot daw. Agad-agad minaw siya karela, Jesus nga na, kayo tatakot. Ako'y Jesus, kayo mitatakutan. Kanita nga ng kinulaid Pedro, Ginoo nung ikapin, yutos mong lumapit ko keka, babo ning danum. Mekeni nga ng mekibat Jesus. Inya kinulda siya Pedro king bangka, at migmulayang linakad babo ning danum, papunta kang Jesus. Dapat inyang dimdam na ing masikana tiyup ning angin, tiblanin ing takot, at migmulayang limbog. Sagipan mo ko, Ginoo, nga nang kinulisak, agad-agad ning inabot Jesus ing kayang gamat, tela ni Pedro, at nga na, Abe, kay na mo kasalpantayanan, bakit mikakuno ka? Pareho lang sinampaking bangka, at kasamparang tinok ng tutsup ing angin, simbande ring alagad ang makasakiking bangka, Jesus, at ngara, tutupin, ika ing anak na ning Diyos. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Good morning po, kaya kayangan. Pasibayo po, dakala salamat, king kaya kayong pamamuntaketi, ing Diyos, in-invite na kayo, kaybat, peki batan nyo itang kayang invitation, nyapin po at yu kayo keti. Inyang milabas sa Domingo, pigsalabran tamo po ing the transfiguration of Jesus, ing pamanaliwanas ke. Bakit minaliwayas ke? Uling sinabi ng may katatlo, that He will suffer, die, but will rise again on the third day. 3 times na pong sinabi ito. Inyang damdaman da rin ng alagad na may sira lalo, they were discouraged. Makanya niya pala yung tutukyan tamo, dumala niya palang kasakitan. Patensya pala, dapat area pointin dyan itang king katlungaldo, subli ang miye. Jesus must be disfigured in order to be transfigured. Itang disfiguration, yapin po ingkayang kasakitan at mateya anting tao. Madisfigure anting tao, yapin mga bugbugya katawan. Penampaling de, penumbok de, may koronohan niyang suksok, tinuloy daya,
May pakuya king krus, and he died as a man, but he rose from the dead as God. Nyapin po Jesus, metong yang Diyos ang meging tao. Ulit-ulitan ko po uling neng misan etaya banong pagtangguli Kristo. Itamong Katoliko, Kristo Diyos siya, menibatan niya king banwa. At uling niligtas na katamo itamong tao, He became man. A God who became man just like us, except sin, pong may kasala, God became man, that man might become like God. Kailangan po akawangis tayong ginutam. Sa likod na yung kayang kadyosan, king kayang pangataw, pot ang akit may Jesus tawya, pero atyo ka rin yung kayang kadyosan. Yung kayang kadyosan, sa likod na king pangataw na, akakit may tawya, pero akit mo yung kayang kadyosan, king kayang pamagsalita, king kayang dapat. Nanong gawa na po, kini nga na, pepakabsyano ring maldang. 5 tinapin po pangadwang asan, pepakanano ring lalaki, 5,000, peparakalan nala, ding tinapin. Nino pong makagawa kanita? In Diyos. Diyos po. Sinobrala po? 12 kaing. Bakit po sinobrala? Ding tinapi? Uling alang may mulsa. Amen? O piyabinabin mo nga ding tinapi, mabilog ang angeles, gusto nga ting may mulsa, potang kakunan mo itang emo kailangan panepong kukulang. But when everybody shares, there is always enough for everybody. Kay ba't no pong pepakanan, pepaunan no rin kayang alagad, sinakilang bangka, dening tao pepaulyanan nala, no karnyamintay Jesus kim bundukan, magdilidilya at menalangin niya. Jesus is a man of prayer. Prayer is our strength. When we pray, magpainawayang kaladwata mo. We commune with God. Jesus is a man of prayer. Anting meto nga tao, may nga diya. Itamo po tao-tamo, kailangan tang mga di. And a prayerful person is a powerful person. Inyakabang ding alagad na, at sula po king dagat, Jesus pintalan nala, pilatanan ning alas 3 ning abak hanggang alas 6, linakadya babo na ning danum. Jesus pepakit na po yung kayang kadyosan. Nino'y makalakad kaya kayo kayang danum? Babo ning danum, atin pong makalakad babo ning danum kene, samban tayo. Uling yung Diyos, iyang mo po, ing makalakad babo na ning danum. Because Jesus is a man of prayer, He has power over nature. Diyos siya po eh. Kay ba't nanita ding alagad na tsulak yung bangka? Ing bangka, agpang kang San Mateo, yapin po ing Santa Iglesia. Bangka, maglayagya king dayat malat. Kay ba't nanita, Jesus, lumakad siya babo na ning danum. Kay ba't medyo salungot siya ing bangka, keng angin, ing danum po yapining tuknangan na ning demonyo. It is the abode of the devil. Ing ebanghelyong sinulat ng San Mateo, papakit na, from the beginning, ing Santa Iglesia, pilit de pong papalbog. Niya tsukeng danum. The boat personifies the church. Yapin po yung Santa Iglesia. Niya medyo matalimhagaya po inin
Sinulat ng San Mateo, uling kanitang panahon na ita, the church experienced persecution, pilit deng papalbog. Dapot Jesus is there. Kapilan man edepwa palbuging Santa Iglesia, mupungini manibat kanita papalbog daning Catholic Church. Pero edea palbog. So, lalapit siya Jesus, lalapit siya keng bangka. Inyang akit ding makanyan, nanang milyari balada multuya. Multuya nga raw. Ere po ang kilalay Jesus. O hindi po yung experience na rin sa Santa Iglesia. Di nga lagad na ere masyado nga kilala. Nung enay pakilala ng Diyos in kayang sarili, tayo po kilala. Lawin nyo na, balada multuya. We can never know God unless He will reveal Himself. Faith is a gift from God. Ating kopong kasalpantayanan ngeni, uling biyasa kayo. None in Diyos, binyaneng kasalpantayanan tamo. So multuya. Balada multuya. Kanita pong minunang panahon, ere pa talaga, kilalay Jesus. Kay ba't sinabi ng Jesus nga na, ko tatakot, ako Jesus, ko may tatakutan. Do not fear, ko tatakot. Gusto pong sinabi ng Jesus, ko tatakot, tami tatakutan. O nang Pedro nga na, nung ikapin nga na, paboren mo kung lumapit ka, lumakad ko babo na ning danom. Nanong sinabi ng Jesus, come, mekeni. Abay San Pedro, tinipay keng bangka, lina kadya po babo na ning danom. Look at Jesus. Jesus is God. He walked on the water, and He made Saint Peter walk on the water because Jesus is God. Paka-stress kaya po ini Jesus, ti linakadjababo na ning danom. O ning mag-imagine kayo po, inyang San Pedro, lalapit niya king Ginoo. O ba't biglang sinikan ing angin? At po tapong masikaning angin, there was a storm. Masikaning angin, mga ragulingalun, na nung gawa ng San Pedro, ene po dinerecho kang Jesus, linawi kang Jesus, ing linawi na, ing angin ng po yung mga ragulalun. The storm came, and he was frightened. Mitakutan niya, then he began to sink. Potapong ibaling tamo yung atensyon tamo, lakwan tayo Jesus, at ibaling tamo yung kakatamong sarili, king masikan na angin at mga ragulalun, magumpisa tamong lumbog. Amen. Eyo po lalako, ing focus tamo kang Jesus. Yes, Saint Peter tested Jesus. If you are Jesus, tell me to come to you. Sabihan mo ka na ako, lumapit ko keka at lumakad ko babo na ning danum. Saint Peter was trying to test Jesus. But Jesus tested Saint Peter. Storms are tests in our life. Deng masikan na angin, pagsubok lapu king bieren, unos king bie, kung toro lalapit ka kang Jesus, buwag pagmasdan, daralang kong kasakitan. Dening magsilbi keng pisamban nga po, among, o ba't ngening susuyo kang Jesus, ngening lalapit kaya, o ba't lalong mera kaling kapag subukan making biye?
Kabang deng siping min bali, alaman sisimba. O ba't mi bagwala? O ba't kami sisimba kami, mag-serve kaya pa keng pisamban? O te kay mi babagwaking biye? Storms are tests. Storms are tests. They come suddenly, but temporary. Datang at datang po'ing masika na angin. Siguradong mika-problema tamo, siguradong atin tamong kapag subukan, kasakitan, king biye, kabapong lalapit tamo, naburing sabihan, sasalpantaya ka, nakadumalan kasakitan. Tests. Storms are tests. But these are opportunities to demonstrate our faith in God. Potang dara lang kang kapag subukan kimbiye, o ito, titest na kanina pong Ginoo. Ika talagang matatag ka, ika talagang matibe ka kasalpantayanan. Storms will teach us about God. And storms will teach us about ourselves. Inyang dinatang masakyan na angin, San Pedro, yalinawi kang Jesus, binaling na yung kayang atensyon, king angin na masikan, ampo pang mga regulalun, and he began to sink. Pakamalan kong kapatid, be ready to suffer. And I have told you, teach your children how to love, but also teach them how to suffer. Teach them how to make sacrifices in life. E naburing sabihan sa salpantaya ka, alang na kang problema king biye, pakamalan kong kapatid, lalo kang dumalan, dakal akapagsubukan. Tites na kaningapong ginon, Nyapin, o ito, may gumpisayang migsing, lalbugya, ulingin lalawan na, ining unos. Then he shouted, Lord, save me! O ini po'y importante. Potangita mo, daranas tamong kasakitan kapag subukan, tamong kakalingwan, ginosopan mo ko, iligtas mo ko. Ing kabalduganan ng lagyong Jesus, Savior, the one who saves. Iyamong makapagligtas kay katamo because Jesus is God. In makapagligtas kay katamo, Diyos siya mo. Inya pinid Jesus, Diyos siya. Kinulisa kay San Pedro, Lord, save me. At siya Jesus, dinuwang ning gamat na. At kinasne po San Pedro. Inyang tinasne nga ng Jesus, O you, man of little faith, why did you doubt? O hindi po, pakamalang kong kapatid, kayarap ni Jesus. Jesus is more bigger and stronger and more powerful than all the problems we have in our life. Mas masikan niya po Jesus. Kesa karingega na ganang problema tamo king biye. Mas mayupaya ay Jesus. Ustong kami ka problema ka, miglugmok ka. Anti mo mong sasabihan kang Jesus, Jesus, ala ka man nagawa? Ustong ka, miglugmok ka. Kailangan may Jesus, anti mo mong sasabihan, Ginoo, paboren mo ko, la ka man gagawan. No, Jesus will test you. Nyaring storms in our life are tests. Yes, sometimes they come suddenly, but remember, they are temporary. May nakin ako pong bagyong pabanwa ba bagyo? May nakin ako po. At lungaldo. Kaya ba't nanita, datang ing sala ni Ngaldo. Amen. Ngayon ko po tatakot. Jesus is more powerful.
Jesus is bigger than all the problems we have in our life. Nya istong miglukmuk ka, may lungkot ka, timong mong sasabihan, may nayang Diyos tamo. No. Mas mayupaya yay Jesus kesa king ganaganang problema kasakitan king biye. Kaibat na po nita, inyang tinalakay di San Pedro, tikine king bangka. Miyabe laking bangka, ang paparening alagad na pang aliwang. Tikine, kaibat na ning problema. Kasanting na po itang akit mulay langadwa, maglakad lababaw na ning dagat, ning danom, sinake laking bangka, o ini puing another reflection. Those who left the church, the Catholic Church, magbalik lang. Amen? Kaibat na ning dakala problema king biye, Jesus mismo isa kenalaking bangka. In bangka, yapining Santa Iglesia. Nung no ka rin tamo po. Dakala pong kinawa ni kaya katamo. Dakalang meko king kasalpantayanan at ilang reason why. Pero datanging panahon, magbalik lang. Uling ibalik nung Jesus ken bangka. Yapining Catholic Church. Yapin pangadita mo po sana, just like Peter, I experienced tamo po ing dakala problema. Tutupi ni Saint Peter, migdudaya at inyang kasalpantayanan, oneng sapat. Why did you doubt, O man of little faith? Nyaking tutuking Domingo, no pong sinabi ng Jesus kang Saint Peter, O man of little faith, keng tutuking Domingo ring pisabyan tamo ring babay. Nino po ring mas religyoso, ding lalaki o babae? Bilangan nyo ring lalaki, di taklam, pero ring babay no kapangadi. Ken tutuking Domingo, puriyaning babae. Babae, katibe mo kasalpantayanan. Kang San Pedro, kay na mo kasalpantayanan. O ba't migduda ka? Kaya pong tutuking Domingo, niya kasantin muna naman. Nga naking meto ngay babae, katibe mo kasalpantayanan. Pag-aralan tala po, ing kasalpantayanan na ning lalaki, ang popayng babae. Panayan da kayo, kayang tutuking Domingo. Amen. Ipasiyag tamo po ngening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayipayang tutu, linalang king banwatiato, at kang Heso Kristo anak na bugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibayit kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yaraman keti, ban mukum ka rin mabiyang pong may ngamate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biyalananga. Amen. manalangin tamo, kambening maragula kasalpantayanan, King Diyos tamong parating at para King tao. Magsalita kaya katamo, King siwala ning kapayapan, nga tamong manalangin, Gino, bustan mong akit mi ing kekang ganaka. Gino, bustan mong akit mi, ingke kang ganaka. Gino, ala ka king kildap at duldul.
Pakiramdaman mo ing aklis ning kekang iglesia, nuyaman ka rin maliligalig, at milalako katimawan, inyang ngaming manalangin. Ginoo, bustan mo nga kitmi, ingke kang ganaka. Gino, ala kaking maragul at masika na angin, ding manalipusta karing karelang kasalang. Pakaluluan mula ring karelang biktima, at ding pasakit karela, inyang ngaming manalangin. Ginoo, bustan mong akit mi, ingke kang ganaka. Gino, ala kaking ayun, ding mamasik takot at pagmulan na ning gera. Dinan mong kapayapan at justisya ding karelang biktima, at antimurin ding maminsala karela, inyang ngaming manalangin. Ginoo, bustan mong akit mi, ingke kang ganaka. Gino, ala kaking api, ding mamatol at kokondena karing aliwa. Ipakit mo ing kekang kamulog, karing karelang biktima, at baywan mo puso, ring manalipusta karelo. Inyang ngaming manalangin. Ginoo, bustan mong akit mi, ingke kang ganaka. Gino, at king malating siwala, ring taong magkapilit matampang sumuyo, at magdalang tula karing karelang pamilya at kapamisanan. Manatili kang malapit karela, at pagkaluban mong tetagan, inyang ngaming manalangin. Ginoo, bustan mong akit mi, ingke kang ganaka. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Inyang ngaming manalangin. Ginoo, bustan mong akit mi, ingke kang ganaka. O Diyos ay kami, ing kapanayan mi at tsukeka, kingamano mo karin ke manalig. Maging malapit ka sa kami, at bustan mong inganak mo akaya bemia, king biye, ngenit manggaman king alananga. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong kasakitan at tula king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, ikpang mayupayong totoo. Tanggapanin saning ginuhiting daon karinggamat mo, kiikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning sikanan, talapamiye karing regalong daralami, tanggapan mo reting ayin ayayampang ning kekang Santa Iglesia, at gawan mong sakramento ning kekaming kaligtasan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo, At kaya kanti mo rin, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Agyang pigtak sila na kaning meto'y ketawan. Sindumoy kekang pamaglugod. Ikaing minye kaganapan king kekaming kakulangan. Ika mo naman ing mitubod king magligtas karing sabla. Ing sinugong mga anak eni aliwa kaya kami. Bistaman mekilupa king pamikasalami. Birian mo itiban akit king kaya kaming pangataw. Inganak mong katulan at tanggapan mo kaming mipnong lugod. Kalupaning pasubali mong lugod kaya migit king sabla. King kayang katapatan binalik ng pasibayo ing tulan ing kayang pamaglingap. Ake kaming binating inyang pepainggulutan dakam. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiya kapurian keka at ngaming magkanta. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinape, at bepasalamat siya keka, piraso ni, at binyane karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para ke kayo, at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang yaning gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebian ng anak mo, daram miya kaya kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ading sablang diakono, ading mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming Pepay Nawanat, manianayang subling miye, ading sablang miyang nabiye, lalong-lalo na Imelda Garcia. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, pankayabi ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan manggaman king alananga. Abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin na tiro na ning ginutamo.
Pagpapubus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, in kapayapan lalakuan ko kaya kayo, in kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimorin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kaingan, kapayapan. Ginotang Jesucristo, ing makaibiye tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miya nga mahal mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan na rin si GC o Asherettes nung nukarenta mo maglinya. By the hand ya pa rin po at ala nang sasabing amen. Salamat po.
Manalangin tamo. O Ginoo, iti sanang banal na Eukaristiyang pikalod mo kaya kami, pagdala na keng kaligtasan, at papanatilyan tapat king sana ning kaya kang katutuan. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Luklo kayo po sagli para karening announcement tamo. Mumuna pong Dili Pasibayo join the quarterly raffle for a cause and help in the restoration of Pisamban Maragul. Tickets are available at the admin and ministerial office and every Sunday at the Paris Patio, Church Patio. Kadwa po, Knights of the Blessed Sacrament, Knights of the Altar, Annual Recruitment Drive. Deni pong kakatamong Knights of the Altar mag-recruit la. Den anak yun po, tilo keta, ngini, tilo karetang boots, karetang tents, den Knights tamo po manenayla. Anti mo po yung sasabihan ko kaya kayo panikuanan tamong mabilog a pamilya sisimba. Ate mo po sisimba panikuanan yung mabilog a pamilya susuyo kinapong Ginoo. Aliwa mo po imami, aliwa mo idadi. Nang misan po imami susuyo yan, idadi at suking bale, manenaya, potang bungliya, imami, bungbungani. Uling yan na po ay tindiyaning pamanyuyo keng Pisamban. Baka simbayang adwa, kalambat mo nga na, pilaning misang sinimban mo nga na, pero nung pareho lang susuyo, ala pong problema. Pati na po rin anak yung panikwanan yung makasuyula king karelang kainakan. My dear parents, pass on your faith to your children. Neng misan po rin pengari naman susuyula, sisimbala, ding anak day la sisimba. Keraklan po makanyan, or vice versa, ding anak yu sisimbala mag-serve, ding pengari naman, ela mag-serve. Panikuanan niyo pong yung mabilog ang pamilya, sisimba, sasamba, at susuyo king nga pong Ginoo. Ban kanita, miyabe-yabe king ligaya banbuang. So, kunan niya po yung sarili, kayo pong miyasawa, kunan niya yung metong at metong, meligtas katakaya. Pamisan-misan po, bisabyan niyo yung kaligtasan meligtas katakaya. Meligtas siya kaya yung mabilog tang pamilyang telakad keti king yato. O hindi po niya ring Knights of the Altar at tila po keta. Potating kayo na kan keni, meto ba pong gawan tamo, anti mo yung sinabi na ning kakatang obispo, nung dening night sa rin kayo na kan mag-serve la, kumake po kanyan karening kayo na kan nababay. Mag-serve la po keng bisa muna naman So miyabela po kanyan magplano na kami, magbelo la, magmamuti lang imalan, kay ba't mag-serve la po karing misa tamo. At yung katlo, Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, ken pong daratang Martis, August 15, araw ng Martes, ay ang solemnidad, Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, isang holiday of obligation. Magkakaroon po tayo ng dalawang misa sa Martes, 6:30 a.m. in Kapampangan, and in the afternoon, 5 p.m., praying of the Rosary, and at 5:30 p.m., Holy Mass in English. Nya invite na kayo po At in katatawlian, fundraising sale at the patio. Balo mi na po in kaming titinda. At ken pong bayo novenario, may buklat niya po in kakatang sanctuary Akita niya po yung altar, kaya na kami magmisa. So, ding luklukan, may advance la po kanyan milapit kayo keng altar. So, kaya kayo nga po, dakala-dakala salamat.
talakad damo para king final blessing. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka ang timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Dios at ing kaya kayong pamilya, ingig pang ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daune, umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.